Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Kinong yalam lem bagi dukot ke Neutrap Achik National Movement hari boy nek asngi kilalet ban khenra trading bat labor license na ki kattu kat ni ki dukan bar jela ki badan habor buhin bernihan barakate ke jinglet khenra ke HNM kalalam babun na ki dukan ki blalet khenra kim dan ki kot kisla ki babyang ke jinglet khenra ya ki kot kisla na kite ki dukan bar jela ke HNM kala khang khardep no kite ki dukan ki bamla ban pen i ki kot kisla ki babyang Henry kat bakate ke jingkhanra ka HNM lawan no ki pulit ke Bernihat Police Outpost ki balapen sange no kate ke jingkhanra kot ke HNM Hadian balauan ki pulit na Bernihat keladon ke jingya keren hapedeng ki he ke HNM lembat ki pulit ha ka ba na kalyang ki pulit ke Bernihat kila kentu ya ki baki dei ban sange no kate ke kam khanra kot na Mario mi kanu ka huri hura ka bala ban kta ka shongsuk shongsan kumta hadian ka jingya keren bat ki pulit kite ka HNM ru kala sange no kate ka khanra kon ha kite ki dukan barzla ki badon habernihan Habakran kilat pathai kubor uba pateng mersing Presiden ke HNM Riboy lembar ajit makri Presiden ke Bernihat Circle kilaong baka nongrim galwa pelong ke seng bakan shime kate ke sinjam ban khanrakot na kite gidukan bar jela kadai hadien bakila yo jingtip baki don chibun ki brio nabar ki balawan ban bu dukan ha kate ke jaka Henry Kim don ki kot kisla ki babyang kum ki trading labor license lembat ki we ki kot badon kam Jadi pelong yang ini kaseng HNM River District kaba Banwan ban Kemrahi dalane ya gini hidupan ginon tribal hane hapo perni nomor yoi na kapor sekapor ya gajing one room ke club gini gimender Banwan le business ki baper hane hapo snong perni margi ya kisi di bamenta ladu ba labu ya ka entry and exit point sa umling i bahang ne ha area burni kalau long light lan baga jingwan yung gini gino tribal di nagtakadaw nagalang kaseng so kaya ba agabide bag ni kakam nagalang kaseng ilalait benbu ito complain siya po disikosil au yam yung ka treat Henry matalalay balay yung siyam la yung AARM ya kata gaji trikam yung ka disikosil di nagtakadaw nagalang kaseng so kaya yung pansya manwanhi nalade sa gani kajaka ban kandra ya ki trading license but ki labor license Jong kino tribal di bawah ne air business ang ne hapo borni adin baga senggala jurip kala alam bagi sepangut kino tribal di bombyang e kiton isla dede ne takadau bagi le kaseng di kerpacur segi rongba snong di beripek agane ke area namari don kidukan tiba ilalap mende kidon tang kakot rongba snong dari giong kalabyang rongba snong aibor ki bansong ada iso khiang ikutujur ya ka dorbar snong ba kadai ban pai ban kmi bai kot isla dong ginon tribal di bamle ya ka business ang ne hapo warni nomor kadai ka border area lada nagalang kasnong himsim khia kemut iyo banrung banmi kat bamon kini non tribal pantam kini ski ba mata ki kun samla ki jongi ki kerdu kam kerdu jam anrai kat bangi ibat kini non tribal kidang pahu kakam ka jam dena kada kada ngisau khia nagalang kasek HNM bat sasi sini terpat sa ibor badai pai kum ka labor office bat ka DC council bat kum juru na po DC office baki dai ban sip khia mardor ya gane ka kam ban pembiang e kot isla dong ine nom tribal ki ba le business hane po Bernihat bat abang ilawan set ya gine ki labor bagi trading license gidon ki baong bagi nang phale ya kita gini trading license ki labor license ka bumper lagi benai ki ong gimtip lagi ka daw bat don ki bala kibala kut na license sound snem nyimtip kim siam la le ne kila pha le ne hre na kleng kaseng kila alap ba kila bun ba ikot isla nyimtip jungi don ki bai thu malumala yong ba ka trading license kala ban poi kumba kral ne ktai hajar kata himat kadai gawai kadaw ka ba kini ki non tribal so banle ya kata ka trading license hre na kleng kaseng pat ni kerpat ba lagun nomor ki dei banle nama kadai gaji along na banta kadisi kopsel